Oprostite. Anđi! Bok, Vilu. Kako si? Dobro, a ti? Dobro. Pa, moram ti reći nešto važno. Što god da je, ja nisam kriva. Ne, ma nije tako nešto, samo što... Hvala. Radi se o nečem što ne znaš, a vrijeme je da saznaš. U redu, reci. Anđi! Što točno moram znati? Anđi, reci mi. Nije tako, Vilu. Jasno mi je, pa osim ako nemaš problema u tvojoj glavi, tada o čemu god misliš to putuje dolje do tvog jezika i ti mi to izgovoriš. Okej, jasno mi je. Daj, reci mi. Ali nemoj se ljutiti. Ljutiti se, slušam. Da, Vilu, ti si... Ti si jedna obična varalica bez šminke, evo to si ti! Molim? Oprosti, moja mila dušice, ovo je razgovor za odrasle i zato ako bi, molim te, Što je bilo? nemoj se ništa Šta se brinuti, događa? molim te. Vilu, možda bi trebala otići dolje na večeru sada. U redu, ja ću razgovarati s Jay, dobro? Tako je. Pričat ćemo kasnije. Moraš biti svjesna da kad se ljutiš, imaš jednu malu boricu ovdje. Ja znam da si ti lažljivica. Okej, uhvatila si me, dobro. Izlazi van ili zovem policiju. I što ćeš im reći? Da sam došla ovamo Reći i... ću ti da nitko nije čuo za tebe u agenciji. Agenciji? Ovo je zbog agencije? Molim te, ne mogu vjerovati da trošim vrijeme na tebe dok me prijatelji čekaju u teretani. Molim te, samo izađi iz ove kuće. Osiguranje, odmah dođite, molim vas. Evo je, samo je izvedite vani. Ako se opire, izbacite kroz vrata. Hvala, doviđenja, krenite. Brže, molim vas. Ma, molim te. O, gdje je to? Gdje je?